Hello Facebook lom te idam te khiam tunin video khat kong bol hi tua in hi le tulai tak amy te sunga Facebook followers ahau pen top 10 mi som kong teng khia hi pen ke mu na le ke kan bat chiang hi na hi mi som kong ten khiat te sangina Facebook followers ahau zo na thei aum le zong happy na to komena hongna gel sak in khale ki pan pa ni khanna a khupi doron tulai tak asura khupi amai Facebook followers tenga le tur sagi phaina 507k hi ama pen ithi sama bangina lasak to panong zat sakhin eila hitale kol la hitale la saina kol gampupa to panong zat sak khupi hi ani na a sangpi sia sangpi tulai tak amai Facebook followers ahile teng thum le tur som le tur ni 312k pha hi sia pa pen ithi sama bangina la tampi tak phuakin la phuak le la sak to pan kol gam pupa ong zat sak mi tampi tak pen ong the pi niminam ni yang tan pi asuro sangpi hin tua bana to pa ina ong zat sakina tulai takin hallelujah worship center chin yang kunga por pimi tampi tak anei senior pastor tua muna asem hi na isya pa hi athum na a thang tong hin tulai tak amai Facebook followers teng khal le tur som thum le tur thum 133k pha hi sia thang tong pen hi le adiak dek in praise and worship to kisai to ban na pi tak nong zat sakia la tam pi tak gelin kwakina praise and worship la ama tung ton in tam pi tak ine lo hi sia pa pen kol gam bupa eila kol la praise and worship la tam pi tak apuak asa isya pa hi alina a estasian kiching sangam nu sian kiching pen ai le neu tung panina la a u ngat a o hoin a o tungina to panong zat sakhia kol la mangla eila saina tulai tak ama Facebook followers ahile teng khale tur som thum 130k pha hi nung dia kina pasal ong nei san hi anga na a ck khai siapa hi le tulai tak amai Facebook followers teng khale tur som le tur sagi 117k pha hi siapa pen ithei sama bangela phuak siam lasak siam to panong zat sakhin tua bana thugen siam tulai takina Grace Mega Church a pasta semina aman la tampi tak phuakin ama la te jong tampi tak praise and worship ina izat isya pai to pa ina isya pang zat sakhi agup na a cs to hin isangam nu pe na hi le chiam nui hata video atom no bolina to tung to ni na i he swak lai tak a hi jong ki mai kum lai tak ai jong ong nu nu sak ama video ke yet chiang ina to hin amai Facebook follower teng khat le tur nga 105k pha hi sagi na a Darsian Hung Ministry hin ama pen Malaysia omina tulai tak amai Facebook followers tur som kwale tur kwa 99k followers nei hi amai sep dewa hi le Malaysia panina na sep nei lo te sep zo sak chi bangai zongin bang ke te chi bang te ama mi ma nia tina vahu vapan pi chi ama na sep dan de wina ithei pi hi agian na hi le lelen ina sangam nu asura lelen pena hi le ithei sama bangina Myanmar star tung ton ina kol gambupa topan ong aminong kidok sakina tulai tak amai Facebook followers ahi le tur som gele tulli 84k hi na sangam nu pen nungak lai mel hoi lasiam sangam nu hi akwana a tangsil lai tang sin lai pen athei lo om ke ni tulai tak amai Facebook followers tur som sagi le tur kuk 76k pha ina adiak dek ama ina video athei huai
lom nungak tang wal tia di chi bangai zo mina video hoi no polina okhum tak to ei zo mi te tampi tak ong man zo ong hup zo ina tang sin lai amai Facebook followers tur som singi le guk pha hi asom na Moses Pau atheilom ke ni ama pen tulai tak a Facebook followers tur som segi le tur ni 72k hi na USA omina ama I adek ina ama pen reaction dan hi na ama I mukna to kisai lai sang tho sik sam komina thu again gyap Moses Pau hi khale hi teng pen tu ni na ke kong mu khiat ei zo mi te sunga tulai tak Facebook mi mala pol pi le media tom page te apalo mi mala followers a how pen mi som content khiathi na tu ni September som ni le khat tu ni le som ni le li hi lungdam